Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedralun Ban Bandung. Puhawa nyo kecuh thak ka lago di Nanggro. Di Nanggro Aceh kecuh thak ka lago. Mah beri dah apa? Janji lon baru lon kena pegak video live. Jadi hana sempat. Ya, maaf beri dat kepada Syedralun yang kena preh video lun. Jadi lu leke maaf beri dat. Hana kesempatan jadi beklam tengah mangat lun pegak video live karena rakan yang telepon. Jadi kageh lun koh videonya. Mahfud. Waalaikumsalam ado. Alhamdulillah ado. Sehat. Sehat gebili Allah. Puhaba ado lun. Jadi, hai Syedralun Ban Bandung yang perlu lun pesampo dalam videonya nak kepada tengku-tengku yang mekat ayat Allah, tengku-tengku yang peblau hadis para nabi. Jadi dalam videonya lun tunjukkan kepada tengku baik tua niu karang lagu. Karenanya bulan mulut, baik tua niu karang lagu niu khun kelun. Dan baik tua. Karenanya untuk tersambut bulan mulut, untuk terperaya panggulai tu, jadi baik tua. Untuk karang lagu niu khun bak nak mit. Dan ada modeh leh nak karang lagu, baik niu khun bak nak mit, nak khun kedra nu. Dan menyo merasa lun merasa bersalah. Menyorong drone hana senang. Jadi baik niat khun lagu bak nak mit nak pegah kasidah. Pane kasidah lagi-lagi nyan urung pungo. Pu kasidah. Pu kasidah. Hana mupat-pat ka kasidah. Gekhun kasidah. Bubutoi. Baik jak pegah kasidah. Khun kegap yang pegah kasidah. Alah hai kau munafik. Perute kau munafik yang perute dengku kau proposal. Yang ke perute dengkunya. Yang baik dua bulan mulut. Dengku. Pakat imum John yu khun lagu kelon. Yang ba imum John athe yang bijeh PA bijeh pengkhianat Yu khun lagu-lagu ba imum John. Han the ba nemit ba imum John. Hana imum John ba imum John thon kalinyo yu khun lah. Nak ke petroh bala lom li Allah. Yang kali thon berosa kan? Yang thon berosa. Dalam video pulun pegah. Menalun tepu berarti so yang kerang lagu kasidahnya. Langsung ke petruh bala li Allah kan? Leuro menjelang sagai lun pegah video lun pegah. Leuro lih lun pegah videonya. Gepetruh tentera Allah. Gepetruh tentera Allah. Nana enggak? Nyobek tua lom. Yang kaji yu kerang kakasidah laju. Yu khun ke kemalun ke keyahlun. Baik dua. Pakat gure-gure ke haju beramai. Hana pupu. Ilong hana mecih lon lawan kedron. Na Allah. Lon pejuk ba Allah. Yang pu yang kaluh na fitnah ke lon. Yang kaluh na tuduh latih lon. Ban mandum mu laknat atih gure awak kah. Yang atih gure awak draw ke. Ban mandum ke po dali. Gebi dali ke pelemah dali li Allah. Kanya leh. Yang ke pelemah dali. Berarti pelon yang sayang li Allah. Pu gure awak kah. Yang pu gure-gure urung draw nu. Hai kepada dengku jahanam. Nyo kirim dia videonya buat dengku jahanam. Yang galak-galak wate mendakwah fitnah kepulan, fitnah kepulen, hujah keno, hujah kedeh, sindir keno, sindir kedeh. Nyan yang nak cerong buat dengku haram jadah jino. Yang ambil tayo pekang hukum pot Allah bumate mama ina handi pekang. Bumate mama di handi pekang yang hoka ulama jahanam. Hai ulama tu. Baik dua. Nebut Yasin 3 go. Mohon doa ni ba Allah. Sebab bagah sak kekabulkan doa-doa kaum munafik, doa-doa kaum murtad. Han kekabulkan oleh Allah. Doa-doa wakah yang. Yang kaya berdoa kelon, bergelakna oleh Allah, bitak gelanta abusi ini itu kan. Geplemah dari oleh Allah Bandung. Menancit kepada haram jadah yang kalau pegah lon adik Abu Janda. Nan kalon. Sawa pacut Abu Janda. Tabe lon pegah buat video kan. Muadali mandum muadali bak gure-gure dalim.
Kanya lah. Gepelemah dalil Allah bacut-bacut. Namun urun dron hana sadar. Yang hana sadar. Strategi bangsa Aceh kagetri yang toh ulama su. Yang toh ulama warisatul anbiya. Cuma bangsa Aceh tidak berani mengungkapkan. Dia mentang urung Aceh. Baik katanya, baik terlalu fanatik ke ulama. Yang bertagasih ke ulama waris Nabi. Bertasayang, bertasanjung kepada ulama. Ulama warisatul anbiya. Kan ku ulama jahiliyah yang dang-dang bak pintu penguasa. Nyan kan ulama nyan musuh. Musuh Allah. Hana ganggap ulama su nyan sebagai umat Muhammad. Nyawa teta dengar dakwah perte tengku kaum jahiliyah hadum. Taboh hana pat tapake. Yang na carong sindir kedih pojok kedih wate mendakwah. Yang pekeh wate kutubah Jumaat lam masjid, lam rumah Allah hajino tengku kai tu mana. Lam rumah Allah hajino tengku haram jedah, disindir kegop, difitnah kegop, dituduh kegop, dipojok kegop. Yang tengku jahiliyah hajino yang perte tengku kop proposal, yang ke perte tengku harkat. Harkat publonan anak yatim, publonan fakir miskin. Yang perte tengku mekat ayat Allah jaitat ka lahir di Aceh. Nyo baik tua 3 truk lon pulang. Bulan Maulud. Baik sampo habis bulan Maulud entu hana kasidah ka busi. Yan hana kasidah ka busi entu rugo sayang. Ham rumpok keun ka busi, ham pok karang penanan karang kasidah ka busi. Alah hailin pap palih kilo. Kuje ku pilih dua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yan pegah ba dengku. Pegah ba dengku dia. Baik dua. Pakat artis. Yang nak artis Imum Johnson yang PKI dalam PA ya. You kun karang lagu kelon hana pupu. Ilum siap lon trimong. Dali ke pelemah li Allah memandung. Kepututung dayah, kepututung toko. Yang toko tengku murtad, tengku jahiliyah. Kepututung li Allah. Keperhut dayah pernah sadar. Gepu sakit atau ulama tu bandum troh kepadali bandum troh berarti pe yang lun pegah bandum berarti kepetroh oleh Allah yang bandum kepetroh jadi pu nak dapat dipungkiri mentang ci pegah liat ci tolong pegah liat pu na pernah taboh doa ulama gure awakah yang dikabulkan kelon ci pegah kon tekabo ku pegah ba lillahi ta'ala lun pujuk ni ba Allah kerana kebenarannya milik Allah. Kan milik para ulama lembu dumkan. Yang menyertai hadis yang betul kena ngatih dro di ulama tu bumatema hai je pegah. Nah, kon hana hadis yang ngatih ulama ya. Nah, kon hana tapi hai je ungkapkan na ceram tu ah. Di urung dro nu baik terlalu fanatik dengan ulama. Lun urung sayang ke ulama asyik. Kon hana sayang lun ulama tapi meriri ulama yang lun sayang yang lun gasih. Hana sembarangan lonjak sanjung ulama-ulama kibar yang hana perle. Yang ulama yang kamu kiblat kedih Jawakarta, apa ke ulama nu, apa ulama MPU, apa ke ulama haram jadah tu dum ya. Hana perle lonjak sanjung sedram dua. Ya menancit. Ya si petuk lon pu sampo nyopil kada pi karap toto, put Desember pi katanya karap toto. Nyo betan na dengar ia kayat musang perti pengkhianat yang dalam partai PA untuk dia ajak masyarakat Aceh untuk dia pilih droilom. Menansit kepada ulama menyona ulama yang atau pintu penguasa lom kalinya menyogebi suara ke pemerintah penguasa zalim maka siap-siap lon hujah urung drone. Nyo terakhir lon pegah. Menyo urung drone ulama mentang lebih kuasa nabi. Suara ke pemerintah untuk nak ajak masyarakat Aceh lon niu pilih bui sugut lam maka ledong begot betimang nu bak talak ku serapa nu menyona mama nu yah nu nek nu kalinyo lon serapa menyohana puah hete jak pe laporan lom bak so ke kenu jak pe laporan jak ju silahkan pe baik fanatik buta ke ulama. Ila urung sayang ku ulama ci kon hana sayang ku ulama lon tapi meriri ulama yang lon sayang meriri ulama yang lon gasih hana lon jak sayang ke ulama yang dong bak pintu penguasa yang hibli ulama yang dong bak pintu penguasa yang kon ulama yang perte asih mekat ayat Allah yang kenyandum maka pakon Aceh hambat sedram tuah
Aceh pakon hambat merdeka karena ulah ulama hana gebi sokongan ke Aceh merdeka. Yang kunyan ulama-ulama jahanam yang dipuselamat le tipai Jawa jino. Yang kunyan yang musuh masyarakat Aceh. Yang kunyan ulama-ulama jahanam jino yang kalahir, yang katedang, yang kadimat kuasa di bumi Aceh. Yang yu petanggung jawab fiat. Ulama yang kalau dipoh. Bangsa Aceh yang kalau dipoh, you petanggung jawab fiat bawa partai dan you petanggung jawab fiat. Ni bak ulama yang kagebi suara ke pemerintah penguasa Jawanya. Baik gaduh upa-upa boh, baik gaduh yang nati ayat lam utak ke proposal. Menyohana proposal bu mate ke han kabila. Pegah barang kapu wujud. Pegahnya pegah haji. Namanya tayo pedang hukum pada Allah bumatema ke hang kajut. Nyotayo peharum hukum demokrasinya bumatema ma ke bumate nek ketika tu hang kajut. Cilawan penguasanya, cilawan Pancasilanya, cilawan demokrasinya. Baik mengaku dro umat Islam. Baik yang najak pedang syariat Islam. Pu syariat Islam ma ke? Syariat Islam ma ke? Nangro Aceh yang teramo Mekah. Nangro Aceh nyan tiramo Mekah. Hana Meceh dia bila Jawa nyan syariat Islam dia Aceh nyan. Nek awak Jawa nyan indatu kena pu syahadat. Putih trimong syariat Islam. Putih trimong syariat Islam. Olehnya wate trimong syariat Islam hanya berlaku ke fakir miskin sagai. Menyokenong hati-hati hana pejabat ataupun kinong polisi nong tentera nah hana musuh cegah. Pu syariat lagi nyan syariat mak nyan ino yang ka berlaku game. Yang game skater pakan ulama mesti hana yang musuh. Pecit menyobak bajak puyo umat Islam dengan corona carong dah. Padum na di pajopeng. Cita nyong dia ba ulama ba abu mudi mesra yang ngon bak si walid nu padum na sepo na di pajopeng. Ilon kujit musumpah dengan Allah awaknya nai pajopeng COVID-19. Peng corona na di pajo. Baik cangklak tat yang na. Yang na gaduh bangga-banggakan na ulama nu, na ulama MPU nya na awak mukiblat kedeh Jawakarta. Awak mukiblat kedeh Jawakarta sedera mutua. Hana put hati tunduk yang keperte ulama nu, ulama MPU, ulama mu nyan hiblis pemandum awaknya na. Nyan hiblis meserban yang kenyana. Pek tempo dicuci utak di kedenya dengan ilmu aluminiti yan bah. Yang kaduh yang perte yang bimbing nanggro jino yang pimpin nanggro Aceh jino daju ada lam dayahnya ramai tak daju ka yang lam dayah kufar yang pajuh proposal daju jai tak ka yang jai tak daju hana Meceh daju nyan kon Meceh lam kanto daju nyan kon lam kanto pemerintah daju nyan jai tak ka di dalam dayah maka pakon Aceh hancur. Pakan rusak akidah keislaman di Nangro Aceh. So yang pahancur. Nangro konggop. Konggop yang pahancur. Bangsa dro tu. Tapi kon bangsa dro tu asli. Kon asli darah Aceh. Nyan biak. Bijeh Minang dung kata duk di Aceh. Biak Batak dung kata duk di Aceh. Baik nak pakai ulama Aceh nyan jino asli darah Aceh kan. Piuh hulai. Kan asli darah Aceh yang menyuta peresa pane bibit di pane keturunan keturunan Batak. Baik dia ulama drod hana tetri ulama nyo ike wali ku ulama yang kali dipoh. Sona penanggung jawab. Tengku Ahmad Dewi yang kali dipoh. Sona penanggung jawab. Tengku Bantakiah yang kali dipoh. Sona penanggung jawab. Menancit. Bangsa Aceh yang kali syuhada yang sona yang penanggung jawab. Mesti dro hana sidra berdua. Mesidro hana ulama jino yang bila Aceh mesidro hana memandung ulama jino ramai tatka ditunduk ke berhala. Karena ide di Jawakarta awaknya kiblat. Yang karena bungkuh proposal terbaik hat dibi. Yang dibi bungkuh proposal lenu. Yang lenu Jawa, lemui Jawa. Kai cuci utak dum yang peng memandung lautak dia. Yang baik tayo bimbing agama apa ta Allah yang baik tayo pegang hukum apa ta Allah nyan bu mate mai hajut. Mate kamu pep tu lagi nyu na. Alah hai sidra mutuah melagi sang gotelung pegah lagi nyan. Lagi sang kilun, lagi sang kunisi lun, lagi sang ke keluarga lun pe yang lun pegah nyan. Kon kilun sidra mutuah. Demi kebangsa aku.
Demi kebangsa aku baik tampoh hancur akidah. Karena jino kenyataan kalih ni kalon kedua ni. Deh nyata ni kalon kedua ni. Tapi urung kedua ni han kejit musuh, han kejit bersuara dan han kejit lawan. Karena benteng pertahanan dilindung. Perti ulama-ulama kibar dum. Kanya ni, lon tepu kan hana lon tepu. Yang sesungguhnya lon tepu bangsa Aceh le kasadarka dengan video lon. Yang le kasadar cuma bangsa Aceh nyo han kejit ungkapkan dan han kejit pegah. Karena tunduk ku ulama. Puda pegah mah, got takun anu baju enggak buhinya, got takun kafe ka buhinya. Maino so yang kafe, kenyataan so yang dibayar le kafe, lon di nangro kafe memang sino di nangro kafe. Tapi menyohana lon kerja, menyohana lon banting tulung hasil ram tu hana so bayar lon. Jadi baik sembarangan untuk nejak pegah lon dibayar le kafe untuk mengadu domba umat Islam di Aceh. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Yang pesosoh gede, baik sampo roh terjadi lagi nya. Tapi urang doa ni kejit tuduh lon yang kan kanya leh. Pe yang kalian nu tuduh lon ban Bandung muo ateh gurai urang doa ni. Kanya leh. Kebaik telah Allah Maha Ade. Allah Maha Suci. Allah Maha segala-gala. Jadi baik sembarangan untuk urang doa ni untuk nejak tebar fitnah ateh lon. Dan fitnah yang kamu menimpa ateh lon ni no bermacam-macam. Kanya leh, bermacam-macam. Untuk kejak mitra kesalahan lon bermacam-macam untuk kayak kritik lon. Hana pupu lon siap. Lon tangani.